面包商古念同学。Ai sisi aku tanya ina mama dan kakak ngobrol naho si amoy kaku itu wa isya pemilihan aku usaha selesai ambilan aku itu sun aturan uniaruk aku aasban aku ani hawi maulah kaku Taiwan Keliu saat bupati Yunani dialai pusakala, Yunani bubukai uus pusakaya, Ulipas nani bubukai pusakaan, masak akamahan ku nyesaksaan, malaluk saan ku pusakay, sakasaw saan aman kapakluk ku papa ku pinamengaw, saay ka tulak ku uus munanen, saay ka susat ku cicir ku alu, sabi mau unang ako bibigyan no pinaulat. Anak sugalat matuatay. Ato kamuluhay kataas no papahiyan. Unang no tagasan kapalunan para kunini. Mangalay kami to kasasulawlah. Mangalay kami to sagalakan no ulit to numiamiat. Diksen ita kukulung itini ay kali kakak ama lansay. Diksen ku inanay tanen rumah pinatasan. Laksen ita kuliah, laksen ita kulitus. Ami laut tu sapit-sapit aki-aki. Kita napana bangsa. Inanay kita utawan sekal. Ilan utawan. Inanan kita. Mangkalay panyaluan Taiwan Usasamaan apagmaan hataut isu Ukalawinaan yang isu Ukitialan ukalusut isu Taiwan maulah kapu su Taiwan alay 现在请台湾族朗读比赛参赛者至前方预备起准备。现在让我们欢迎树德家商的同学为大家带来一段歌舞表演，曲目名称为《阿美迎宾舞》。